Omuramuzi omukuru Dr. Flavian Zinja ari kugambaho n'abatura bakagongwera izuba omu kiganiro ekibayeta Open Court yayereka obutashemererwa ahabwa Pooriisi ya Uganda eremisa oburinganizo omu kooti. Inagire ngo tubangira ngo abapolisi ni mushaba bante sente twa already obonde ibakugamba ne bakwetoroza utororo kuroti ambashuma ogaruka nyenche kale bakwetoroza okusogora ajiroti konkashi oti nogamba ki babona ku habonde siya dago namazima bonde je yimuku gusa yajemerere cha Pooriisi okusherekera enkozi bahagaro abamwe bakorengana n'abapolisi arebicwe kabindi kuzamo shanga abamwe bagira ngo umupolisi nazo wasetagira hato gutumweho zingahe bikirizana ngeno hati wabure uri state washomero bwaroya rero kandi bukaza kutandika kukorengana n'abapolisi kandi kwiba abantu abo mukusavinga. Now, regarding corruption, I want to emphasize our zero tolerance to corruption, a policy as the judiciary administration. Which kwatirene no buri bwenguzi ari kuza kubashoborera ngo nkenkora y'ekitongore cy'oburamuzi tikireikiriza uburi bwenguzi bwona okuhisa hari zero. And for the challenges, my lord, you saw walking through the premises today, I'm sure this is going to be addressed. Abebembeze n'abantu ba burijo bagamba okubakunyigiriza bwa omushuma babatakomire abantu bonka baza kutwara amateko mu ngaro zabo. Yesterday I received the information about someone who was killed in Chibutam aboshuma aboko abantu nibajyango barihire nkecura semansi izire kunyeta nkatambura nijaha nashanga ho madamu wo muramuzi nkabugabugana omwami abereka harame ya wito murunjo uturukunda munonga twashiraha yanje ati iroko taho mu office obuze nshonga yawe nkatahamu bambe madamu muramuzi taramberire mubi akambera umuntu murunji yanshobore nshonga yanje hata kampereze brobena byo kwamushanze mweni mbuza fayiro ekabe buzibwe ki nco nkubuza naco nyenda ncetegereza nizikibasika kugira ngo abantu bazo mu kooti ya LC yo kubanza batize zombiri zibase kutunga judgments ninga judgments mu LC 1 tuzabaho ahantu ho Flavia yashabera baramuze kutayayire byanga bakataha imishomo okwegesa abantu mushemerere kubani mureba ngo abantu abahiza kwisho mu kodi mubareberere kurunji mwe nguko kureba uko kurara mukama wawe ata abantu abanojya kuri batakwisho mu kodi kuri mwinde mirimo. Amakuru agagasha kwa Sheikh Abdulatif.